salamatçılar. Tabii bärimiz de şart bir şey getiramiz. Öyle sabahta basımızdan burun. Şimdi de sıra koyarız. Sizce gittiği yerde bu filmde gittiğinde salamatçı basaya. Hayır, ama Arkadaşlar, bunu bizim sabahımız. Kvadrat İngilizce'de şu tasvirleri Yusuf Şah'da kullanıyor. Ben şu kolsuz kvadrat İngilizce, 70'e kvadrat İngilizce, şu kvadrat İngilizce. Bizler kvadrat İngilizce şiştirmekte, en birinci kolsuz kvadrat İngilizce şiştiriyoruz. 70'e kvadrat İngilizce'nin dübürlerinin formulası şişivatını biliriz. Üçüncü, vektorimizi boyunca şişe alamız, yani formulalarını şişiriyoruz. Aşağıda vektorimizi dördüncü, bir kvadratını şişe alamız. Beşinci, lak versiyonu şişiyor. Altıncı, eksiklikte basit kullanım elçiliği şişiyor. Oysa eksiklikte şişiyor. Biz kazık erayı tamamız çalışıyoruz. Üçüncü, nasıl biz vektorimizi Balдар hepsini kaçetini faydalanma taşıyor. Sonra düşüşü yani жаңа айнымалы несеу ең зор. Осыған қазір есептер шығарамыз. Бірінші, екінші, үшінші. Жетінші тәсілде балаға мына кітаппен жұмыс жасайды, яғни квадрат төбелері бар, теңдеуді құру. Шағындар. Formullar bildik. Ол үшін бізге теңдеу керек тұр ғой. Яғни осы теңдеуді сендер ажыратасыңдар. Толымды ма? Айталар. Бірінші теңдеудің шешімінде x-3, x2 минус 3, x3 тең болады 2, ал x2 минус 2. Екінші теңдеуде айталар өтеді. Бірінші минус 3, ал екінші 3. Үшінші теңдеудің түбірі Аружан. Да, жақсы. Екінші теңдеудің шешімі. Үшінші табелес. Жақсы. Tеңдеудің шешімі бұл системаларға байланысты болады. Үш шешімі болады.
bildiğin kişi olsa onun şişimi olmaydı. Üstüne bir şişimi olsa bir şişimi var. Üstüne şişimi olsa onun bir şişimi var. Bizge her təsirli bir esepte barbara 6 esep şart. Agar refleksiyada bizge ne bilgan bo'lmish tarafda nega qiziqdim qiyin bo'lgan qanday esep sizga men tushunganim qanday esep men ne uyrendim men charalar aldim men o'zim chiqarib ko'rdim. Men bugungi suhbatda kvadratik senzorlarning ishlashuvining mutaxassisligini bildim. Және әсіресе маған лақтыру әдісі өте қатты. Маған бүгінгі сабақта лақтыру әдісі ұнады. Мен де бұл сабақта квадрат теңдеулерді берік тәсілі арқылы шешуді білдім. Бүгін менде бес квадрат теңдеулер